Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mine indi biz bu kelinin tip ortasında basıp durabız avulunun. Hazırki zamanda mine şuşunda yana meşit salındı. Eski meşit orunda yana meşit buldu indi. Şunda o meşitimiz turadır, iki taşlıya. Meşitimiz bulutlardı indi. Mektep bulup sonundan mektepten indi anı sütüp alıp çıkıp gittiler İzmir'e. İzmir'de ol tigirmen bulup durdu. Onları mektepke yartısı buldu indi anın kübürü yeri salındı. Indi ondan kala mınamında bibliotekaya bu biblioteka askı taşı taştan, eski taşı ağaçtan iyi. Onu indi sütüp aldılar. Bibliotekine onda Ertil bu tireler Ertil zamanasında Ertil'in de doğru sütüp alıp Şamar'dan apınıp gittiler. Bunda Passat diye zira motor kıyma bile tutulup alıngan ya şundi motor ya bizden şundi teritoriya ortası bizden avul büyük motor avuluyor. Onda kızlar kilgeçinen bu avuldan gitmişsin şuşundaki evge çıkıp kalalar ya şu avulda. Zira motor avulu. Ertil tarihine kilgende bana bizden avulda şuşa Ertil menimçe ol köşüp kilgen dip aytılaydı. Nariman sapkızından çıkandır deyip büyük boy Nariman sapkızından şundan çıkandır deyip de hazırlığımda bulay Ertil'den işitkençe. Akolgandan bulay Ertil'imiz zor olan büyük motor olan. Ertil'in indi общежитиесі bulgan bana oturgan şurada biblioteka bulup iştirgan yurtta. Ona indi alıp gitkenler Ertil'de Şamardan'a. Onun historiyası Şamardan'a mingamide. Şamardan'da o hazırlığı zamanda da bu Ertil'in onda işlegen bir evi var bizden. Şu evi aşır bazından da bu evi bileydim. Bu evi bunda 2 yıl işlegen de 2 yıldan son bu vatakıs olgaydı. Yaş falan. 2 yıldan son değil Şamardan'a pişirdiler diye. Min de şundan beni pişirdim deyindi o evi. Ertil'le. Bana şu şimdi zor Ertil olgan onun günlerin Kazan'dan ap kaytkanlar, atlar bile ap kaytıp şunda Kazan'a taşıganlar indi kire Kazanlarga barıp taratkanlar şunday zor Ertil olgaydı. Anda buruklar tekkenler günden kurtkalar mı anda nerseler bulgan şunday aybirler tekken. Mana işte klubu indi bizden bir motor zor klubu andi klub biten жерде bulmandır da şuaytırıp o klubda mana uçmağında motoru turadır ya puskaç bilen şitran pıtır kilep şuaytırıp şunda kina qarıtırganlar ya balalar biz indi astından kirip sahna artından qarıdır ya ılılar aldan qarılar ya mana şuaytırıp bala çağından şu klubda üstegeni biz onda biyedik de jırladık da tiyatrlar koyatırgan ya konsertler koyadır ya yaşağında şuaytırıp onda bulduğunda kızık hallerde buladır ya kirya gitmeseler motorunun benzabagına kım salatırganı yok. Kina gitmedi deyip kina mekanik. O kina mekanik hali de isen hali mişan başlatıra ismini unuttum abi. Hatırıma çat. Buna şu kuşalar kıldıydı. Allah'a şeker. Buna manarasın indi. Ralik bile iki yasadır. Ralik yasadır manarasın. Kalgan bunun iyulerin de yani isteyen ceket üçümüzün avulunukka iyide kirpişlerin işledi indi. Terezelerin indi sabada azgırak eskit kibler terezeler yasatıp ap kayttım 30 neçe minlik mana şular bile radyolarını ap kaytıp mana kuydular indi mana şunday vaqt yagışları bilen mataştım indi özüm içede özüm de azırak tırıştım indi şundan avulumuzdağı bir istelikке salıngan heykel soğuş vaktında ölüp kalgan babaylarımızın nersi tarihine koyulgan heykelinde buna indi özümüz Ecildiyan bizim avulunun bir babayı var bu tozu şitten koytkan babay 83 yaş hazır anar buna şuşunun taşını ul yazdırdı 35 bin tırdı abulay kirpişlerin indi buna özümüz avul bilen zırak yıştırgalap akçalar bergen kişilerine bergelap Şuaytırıp kirpişlerin hani isteyen ceket kamandağın şuşu özümüzün avlunuka saldı. Anda yine buluştular. Buna şuşu kursu yırttağı ceket vuruşat kısın indi şallı yigiti yasap gitti. Bunda kilip ışıkka kilgen ya. Bunda isalarga şundan bizim salam babay sağ bulur deyip vuruşat kıların indi. Bu tırbaların indi. İden bizim kaldık fıstık tırbalardan yasadık indi.
шайтып матурлап, менә бушта, астыкта, субында конушные, бик зур конушный. Анда 90 баш ат бар ие. 100 башмы 90 тирәсендә шул тирә. Ат бар ие. Ул конушныйда инде безнең әти эшләде инде, әни эшләде. Конушныйда анда тагы бүтән Салихҗан абый да эшләде. Бар инде эшләүчеләр күп булды. Ул бик борынгы конушный. Ул конушныйга менә моннан керә торган юлы бар ие. Моны үттерделәр трактор белән. Ул булай кисәк төшәдер ие. Аны үттерделәр инде. Шуннан ат белән пешәннәр ап кайтырлар иде. Конушныйның өстенә ат белән кирип, бурылып, менә шулай итеп бушатып чыгарлар ие. Конушныйга кирип өстенә. Атлар инде аста торалар ие. Ул конушный ташу вакыты бик каты менә бу елга тулып, ташу аккан. Шул атта атлар аккан. Шушыннан. Ул атлар агып акканда бер кылыннаган ат булган Чапай дигән. Агып киткән. Шуннан инде ул ат аккачынан безнең әти атка атланганда айгыр булган бик яхшы тегеләр белән агып киткән инде. Атны алып кайтырга тотарга инде теге. Ике ат бергә кылынны саклап Интернәс башына хәтле акканнар. Шунда алып чыкканнар ике ат менә. Анасы белән шушы айгыр. Шуннан алып кайткан. Менә монда инде бу төштә шушының буе белән менә моннан арлык арбалар, чаналар ясый торган, шунда куялар арбаларны, чаналарны, ызбыруйлар ясый торган. Менә без тора торган җирдә менә бу төштә ие бар ие. Абзары, шул конушныйның йорты бар ие. Шунда без утыра торган кич чыгып тагын яшьләр, шунда уллары бергә бригадир шунда керер ие, шунда наряд бирер ие. Безгә калкышларга инде үзе бригадир булып безнең Хаким абый күп еллар торды инде ул. Шушы бик күп еллар Хаким абый бәләкәй генә мужик ул. Сугышта да ул ат белән кавалер булган инде. Кылыч белән сугыштым дип сөйлидер ие. Менә шулай иттереп шушында. Аннар инде абзар менде менә бу конушный, менә конушный шушында ие. Ул конушный менә булайга торадыр ул. Бу кыйммәтегә карап китәсе аны күчкән ул. Абзары булай торадыр ие. Атлар шунда менде инде. Аз калгач анда инде 20-30 ат бар икән ул заманда. Шундай. Элек бит инде колхозга нәрсә вакытында бөтен байлардан атларны җыйганнар. Монда һәрберсенең атның хәзәйнең исеме бар инде. Шундай атларының исемнәре бар. Менә әлеге шушы бабайларның да ике атларын апсып киткәннәр инде. Ул да сөйли инде. Безнең дә ике атыбыз бар. Аны мин дә хәтерлим. Шул исемнәре белән атыйлар. Байлардан алган атлар белән шунда тордылар. Алар менде инде тегеннән. Олар теге астал вакытта инде. Ул атлар һаман да торадыр әле без искәндә дә. Шулай итеп менә шушы бу территорияда ат абзары нәрсәләре. Biz hozir Pukalning azraq tarixin esga olib o'targa bo'ldik. Mana shu tushda ilk sıyır fermasi bo'ldi. Onları sariq fermasi bo'ldi. Suning tiyag'ida, suning bu yog'ida yashisha o'stira turganlar edi. Avlimiz bak boy edi. Aniga yashishalarga urliqni, kalshani Mavlid va Taskira pay o'stirdi. Taskira pay zaif edi bechoraqayim, joniqayim. Şo'stirib bera turgan kalshalarni. Ondan so'ng nega tiyaqda so'ning tiyag'ida qo'yan urishdilar. Qo'yan fermasi bor edi. Avlning o'rtasida nishanchi yillar bo'ldimi ekan? Tovuqlar bo'ldi. O tovuqlar avlga tarala boshlagach, shunda atishib bu yoqqa ko'chirdilar. Shu yoqqa ko'chirdilar degan Onu Osmanova Razif apay qo'radi. O qo'yanlarni, nilarni, tovuqlarni. O yashilchalarni Olyas Pukal xizmat kunina xoliq minib ola turgani ambarda tog' boshida berdilar ani. Mavlidov Ahmiyovi edi o'sha. Pukalda soriq fermasida bo'ldi, Shebi fermasida bo'ldi, qo'yan fermasida bo'ldi. Sıyırlar bo'ldi, donalar bo'ldi. Shunday boy edi. Artilimiz bor edi, gurlab turadigan 57-yilni sutib Shamardan olib mindilar artilni. Yaqin tira avullardan qizlar bitinisiga keldilar. Ilk biblioteka bo'lib turgan zaniyasi, yurti, boylarning yurti ya,
Onda 14 kız turdular. Nide, общежитиеда. Onun әлі карточкалары да бардыр. Нидә? Басырларда да булырга тиеш ул.